nikigia bata muno makiria na and all that nigetha tugaitigida ati mihuko itu ni yagacira na njira ici turagetha mbeca nacio ici mugwanja hena kindu kiraingira thiini wa mihuko na ngicokereria nengerie muhotani witu Shekeri thiini wa star 317 hash kuhinya 70 ni kana 2000 Kenyan shillings icio ni ciorekera choosing ne between box number 1 all the way to box number 5 na ke muhotani agakorwo agikihotanira Shekeri icio ihau thiini wa gathanduku kau twina hotani agi agokorwo nginegereria Shekeri icio kogwo you never know kana no gukorwo wi muhotani witu wa keri star 317 hash between 70 to 1000 Kenyan shillings ugashagura from box number 1 all the way to box number 5 ni mwaro wangethe twabe tukude tumai tushoke tukirihe some few bills tugicokereria turunge ciye biashara dukaye guthia haraya. Thank you. Orerorera Kameme TV. Cheza kama wewe na cheza sita. Wihotanira ginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke. Yes, ni uhuthu. Ihinya star 675 hash uthake na namba 6 cia munyaka kume 1 ginya 6. Ikira muigano wa beti yaku kuma 50 tu wihotanira ginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Ihinya star 675 hash uthake o riu. Mundu takinyetie miaka 18 na ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri nirihitukie ni BCLB. Are you ready? The Tharaka Nithi Uragate Cultural Festival is back from the 4th to the 7th of September 2024. Come enjoy our Tharaka cultural cuisines, dances, and get to learn more of the larger Ameru cultural heritage. What's more, Meru FM, in partnership with Lions Hospital, will be offering a free screening for all eyesight and diabetes problems for the entire 4 days. Powered by the Tharaka Nithi County Government, Meru FM, Born Free Foundation, KWS, Shalem Investments Limited, Chuka University, Tharaka University, and OUK. Kanitha wa Abba Faith ni ragwetsa kesha nene gatano gaka mweri 3 ile gako kanitha-ini wao haria Kayole Central Mugendi Stage. Kigosho igatogore ndungata ya Ngai niyo Alexander John Demtume. Kesha ino ni ikamemerekio imwe kwa imwe thiini wa Kameme FM na Kameme TV kwambĩrĩria thaa 2 cia hwaini. Inyuothe muri anyite ogeni wa Korintho wa keri 3 muhari wa keri nigukorwo ekuga atiri hindi ya gwitikirika ri ndaguthikiriirie nigo muthenya wa kuhonokanio ri ndaguteithiriirie atiriri riri ni rihinde rya gwitikirika ni Ngai nigo nigo muthenya wa kuhonokanio. Thiini wa ritwa ria Jesu mwanake ucio ni akuoneka na ndekura. Ithenya ria mundu urite ritigiorio ni mbeca ona kana utonga wa muthemba ungi o wothe. Nginya muthe tutitwamenya niki olire August 1998. Ciuria nyingi miaka yo ni mingi muno na marito utwarira kuri ajeria maithori o hamwe na ihoru ikagomya family cia aria moreirwo ni endwa ao. Ohe mami uri wajerire ngoro citu ni cikwendete o kuri uri coka mucii na twakuona ni tugukena. Ndaguthaitha Njeri tondu ona dia kuhurite ngaguthukia ni meiko ire tu ndakuringite nayo nawe riu ni uhuraga twana twaku ndaguthaitha weumirie. Aria morite tukoruria nginya kuria mari tukamanyithani na family ciao. Bangu ndio najua lakini mamu simjui. Maithori maru na kieha magatuika magikeno. Ndasa huyo ni ndugu yako akire mugambi wanyu. This is your sister. Sasa huyo ako hapo. Sasa huyo ndio mama. Wacha I want to surprise you. Huyo sasa ndio mama. Yeah. Hey, thank you. Nyitanira na ndagitari wa jajo ya muturire Mani Nyari. Ithio mawira maya no Ngai uthuteithagia na agatuka maundu mega. Ukiagira. Ukwagira muno. O muthenya wa Jumamothi ciehanda thinacara cia rucini nginyagia thaa 3 cia rucini guku gwa Kameme TV
mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Tugacokereria guku thiini wa Kameme TV. Good morning, tugithi na mbere gukorwo tugikinyitanira nawe na ngai gucokeria ngatho cia mwanya muno makiria ni gugithi na mbere na kunyitanira na ithwe ha thiini wa Kameme TV, na ririkana no tuguthie na mbere na ndereti nigetha tukorwo tugikiaria cigie biashara no mbere ndaya utegwo ikwirite ndikire na muhotani uria gwenda